te ao pāpāho, kei raro te hunga tuku pūtea ki te ao kiriata i te rama whero, i te rāne i te hui ngā o ngā mana nui o te rāngai, ki te marae o te māhure ki roto o Tāmaki Makaurau. I reira kauhau ai te anamata mō te ao pāpāho Māori. I haere hoki tō tātou tangata arā a Ashley Nathan ki te kapoake i ngā kōrero te wā. Karapene mai ana, ngā rangatira o te ao pāpāho. I raro i te tuanui o te māhure marae. It's a privilege to actually be part of this kaupapa, that if you look across our depth and breadth of esteemed Māori filmmakers and creatives, every single person has contributed to advocating for our voices in screen. Aro nui mai ana te tini me te mano o te kaupapa ki ngā whakaritenga a pūtea mō te Māori i roto i te ao pauaka whakata me te ao kiriata anō hoki. There are a lot of industry things, but they're not specifically targeted to cater to our needs and where we're at, understanding that we are often in inequitable positioning. Mai ana te katoa o ngā kaupapa tuku pūtea, hei whakamārama atu i o rātou ake rautaki, mo ngā marama e heke mai nei. Ki ngā pūtea e whakaritea mai ana, hei whakapau, hei tuku rānei mga wāhi pēnei me te tumu whakaata taonga, a rākau New Zealand Film Commission mā, ka pēhe te wahanga ki a tato i roto i era tūtaringa, i era tuaritanga pūtea nei. Me te aha, e whakatakoto mai ana te kāwanatanga i o rātou rautaki anō hoki. Ko te tumanako kia whakapakari mātou tā mātou pūtea, koe rā taku tino tumanako. Me hoki pirangi mātou ki te kite tō tātou iwi i runga i te aurahi, ne? Auraki. Haere tonu ana ngā aki o ngā aho whakaari, aha ko te aha. Engari, nā te pūtea i ngā wari haere ai, te kōkiri whakamua. If there is going to be no money for this, how else do we do it? We naturally will continue, but we shouldn't have to when there's support out there, and that really is the take for today. Mātua rā, mōhio pai ngā ringaringa me ngā waiwai o te ao pāpāho Māori ki ngā kōrero o ngā rangatira kuariro. No te atane ki tau te tehi hakaahua mo Don. Kei wari au tanu kōrero kia mātou. I tu wā ia e orana ko te kaupapa keimua. It's not about you. Mō te kaupapa nei, e tika ana te kōrero, titiro whakamuri kia ngā whakamua. Ashley Nathan, Te Karere.